Umupira w'amaguru abenshi dukunze kwita football, ruhago n'ayandi mazina agiye atandukanye ni umwe mu mikino ikunzwe cyane na benshi. Usibye kuba uyu mukino utanga ibyishimo ku ngeri nyinshi z'abakunzi b'imikino, unatanga akazi guhera ku bubatsi b'amastade, abashinzwe umutekano kugeza ku bakinnyi n'abafana babigize umwuga. Nyamara ariko uyu mukino wuzuye udushya twinshi n'ibisa nk'ibitangaza. Reka ne kubatindira, muri iki kiganiro tugiye kureba uduhigo dutanu dushobora kuba tutari tuzi muri ruhago, nyamara twasize inkuru mu bitabo by'abanditsi b'udushya. Iki kiganiro ni isoko y'ubuvumbuzi, ngewe ukibagezaho nitwa Nsengiyumva Olivier. Mbahaye ikaze. Reka twe guhera kure, ahubwo duhere ku nkomoko y'umupira w'amaguru. Agahigo ka mbere, inkomoko y'umupira w'amaguru. Uyu mukino w'amaguru tuzi uyu munsi watangiye ukinwa hifashishwa imipira itandukanye hirya no hino ku isi mu binyejana byinshi byatambutse. Gusa ku mugani w'Uburayi niho uyu mukino wavugururiwe, aho abanyaburayi batangiye kujya bashota umupira w'uruziga mu buryo bwo kwidagadura. Mu kinyejana cya 19, kimwe mu bihugu n'ubundi byo ku mugabane w'Uburayi cyashyize amategeko ngenderwaho agenga uyu mukino w'amaguru, igihugu cy'Ubwongereza. Kugeza ubu Ubwongereza mu bihugu bifite imikino ya shampiyona ikunzwe cyane kurusha ibindi. Nyamara urebye umugabane n'igihugu umukino w'amaguru ukomokamo, wasanga nta mukino w'umupira w'amaguru uhazi. Ku mugabane wa Aziya, mu gihugu cy'Ubushinwa, bivuga ko hashize imyaka 2000 umupira w'amaguru uvumbuye na bamwe mu baturage b'Ubushinwa. Umupira batangiye bakina bawitaga chuju. Agahigo ka kabiri, ikipe y'umupira w'amaguru y'amakarabu imaze igihe kinini ishinzwe. Mu mwaka w'1857 nibwo ikipe y'umupira w'amaguru y'amakarabu irambye kurusha izindi yashinzwe, yiswe Sheffield Football Club. Kugeza n'uyu munsi ikipe ibarizwa mu Bwongereza. Agahigo ka gatatu, igikorwa cya siporo muri rusange cyarebwe cyane kurusha ibindi byose ni igikombe cy'isi cy'umukino w'amaguru. Finale ya FIFA World Cup yaciye agahigo ko kurebwa n'ababarirwa mu mamiliyardi y'abatuye isi. Mu gikombe cy'isi cya 2018, mu mukino wa nyuma wahuje ikipe y'igihugu y'Ubufaransa n'ikipe y'igihugu ya Croatia, ukarangira ari ibitego bine by'Ubufaransa kuri ibi bya Croatia, wasunikiye abasaga miliyardi 1 na miliyoni 120 kuhanga amaso. Agahigo ka kane, igitego cya mbere cyihuse ku mateka y'isi y'umupira w'amaguru cyatsinzwe ku isegonda rya kabiri. Ntabwo ari ku munota wa kabiri, ni ku isegonda rya kabiri. Byagenze bite? Ku isegonda rya kabiri gusa, Nawaf Al Abedi wakiniraga ikipe ya Al Hilal yo muri Saudi Arabia yari amaze kunyeganyeza inshundura z'ikipe bari bahanganye. Kugira ngo ibi byose bishoboke, nuko ariwe watangiranye umupira mu gutangiza umukino. Umusifuzi akivuza ifirimbi itangiza umukino, nta byo gupasa bagenzi be cyangwa ngo abanze kubitekerezaho cyane, Nawaf Al Abedi yahise yohereza ishoti riremereye mu izamu. Umugaride wari wegereye imbere yatunguwe no kubona umupira uri kwidundira mu izamu rye. Uyu ashobora kuba ari umukinnyi wa mbere wabashije guhubuka bikamuhira. Agahigo ka gatanu, intsinzi ihambaye mu mateka y'umupira w'amaguru. Urebeye mu mibare gusa ushobora gukeka yuko atari ibitego gusa uri kureba, kahubwo ari amanota yo mu mikino ya basket. Biratangaje, mu mwaka wa 2001 nibwo ikipe imwe yatsinze indi bitego bikubye inshuro zirenga 2 abakinnyi bayo. Mu mukino wo gushaka itike y'igikombe cy'isi, ikipe y'igihugu ya Australia yahuriyemo n'ikipe y'igihugu ya American Samoa. Uyu mukino warangiye ari ibitego 31 bya Australia ku busa bwa American Samoa. Muri uyu mukino niho Archie Thompson yaciriye agahigo ke ko kuba umukinnyi watsinze ibitego byinshi mu mukino umwe ku rwego mpuzamahanga, nyuma yo gutsinda ibitego 13 byatsinzwe muri uyu mukino. Urakeka ko ari akahe gahigo muri utu duhigo kazahigwa muri utu duhigo tumaze kubona? Twandikire muri comment, duhe subscribe, like, unasangiza inshuti zawe iyi video niba wayishimiye. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni isoko y'ubuvumbuzi. Mwakoze cyane kubana natwe, Imana ibahe umugisha.